Ibintu bikomeje kujya iridubi hariya muri Kivu y'Amajyepfo bikomeje guhindura isura, ubu wavuga ko noneho mukwiye gutera agatebe tukaganira kuri aya makuru n'ubu busesenguzi, sinaba mbeshye habe na gatoya. Kuri uyu wa kabiri ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12, umuhuzabikorwa wa AFC M23 uyu ni Colonel Nanga agize gutya atangaza amakuru, muri make atangije intambara yo gufata Uvira byeruye. Nanga amaze gukora itangazo rikomeye risa n'irihamba burundu inzira zose z'amahoro zari zateguwe, yaba inzira ya Doha, yaba inzira ya Washington, hari ikigiye gukurikiraho, byose turabikubwira. Iyi ni News Lab TV, komeza ubane natwe, turakomeza kukugezaho aya makuru. Mu kanya gashize Nanga agize gutya afata telefone ye cyangwa computer, arandika ati ingabo za Kinshasa zifatanyije n'u Burundi na FDLR n'abandi zagabye ibitero simusiga muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Katogota, Ruvungi na Mwenga. Igisubizo cya Nanga kiravuga ngo nta yandi mahitamo dufite uretse kwirwanaho. Ibi bintu atangaje none ahangaha bivuze iki ku masezerano ya Washington yagombaga gutandukanya FRDC na FDLR? Ese ibiganiro bya Doha biracyafite agaciro ubu ngubu? Kurikira iki kiganiro turaguhereza isesengura ryimbitse ku bijyanye n'ibi ngibi byose, nta handi hantu warikura hatari hano. Kugeza ubu ngubu Nanga aravuze ngo mu magambo ye yanditse, kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri Ukuboza 2025 ubutegetsi bwa Kinshasa bufatanyije n'ingabo z'u Burundi, FDLR, Imbonerakure, Wazalendo n'abacancuro bwagabye ibitero by'ubwicanyi ahitwa Katogota, Ruvungi, Kaziba Ho Plateau, Kasika Mwenga na Chivanga Bunyakiri, aha ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ati kubera uku kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yari mu rwego rw'inzira y'amahoro ya Doha, nta yandi mahitamo asigaye AFC M23 uretse kwirwanaho no kurengera abaturage b'abasivili. Iyi statement cyangwa declaration ya Nanga y'uyu munsi igiye guhindura ibintu cyane. Uko warubizi, uko warubyiteze, bigiye guhinduka cyane. Iri ngiri mu bantu bazi bijyanye n'igisirikare cyangwa ibya politike ntabwo ari itangazo risanzwe. Iri ngiri baryita Declaration of Total War, itangazo ry'intambara yeruye mu gice gishya cya Kivu y'Amajyepfo. Nibyo Nanga akoze, asohoye itangazo ry'intambara yeruye hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe asohora itangazo, amakuru ari mangeraho kandi atari ivumbi agaragaza yuko ubu ngubu muri Kamanyora, Katogota, Ruvungi ndetse na Sange muhara mu kibaya cya Ruzizi, abaturage ngo bapanitse bafite ubwoba bwinshi cyane, ibintu ntago biri mu buryo. Ngo hari imirwano ikaze hagati y'ingabo za AFC M23 n'ingabo za leta zifatanyije n'abarundi na Wazalendo ndetse na FDLR. Nukuvuga ngo ukurasana gukomeye, ibisasu biremereye by'imbunda biremereye cyane birimo birumvikana byerekeza Kaziba muri Warungu, niko birimo kugaragara. Urebe yuko Kamanyora ni hafi ya Bugarama ku ruhande rw'u Rwanda, na hano hafi muri Rusizi ahantu bita Nzahaha, ni kimwe rwose, birasa naho byegeranye. Abaturage baho nabo barimo baravuga yuko barimo kumva ibintu by'ibisasu biremereye. Bikavugwa ko tutarinjira mu busesenguzi, iyi ari tekinike isanzwe yo gufata uduce dushya kugira ngo M23 itange icyitwa igitutu mu biganiro bya Doha. Ariko reka turebe tutarajya kure, mbere na mbere reka turebe cyangwa twumve uburemere bwaho iyi mirwano iri kubera. Nanga yavuze agace kitwa Katogota na Ruvungi.
aha ni mu kibaya cya Ruzizi ku muhanda ugana Uvira. Yavuze kandi agace ka Mwenga na Bunyakiri. Ibi bivuze ko intambara itakiri ya Rucuru na Masisi gusa. Kinshasa yagerageje gutungura M23 iyiciye inyuma, ariko Nanga avuga ko ibi ari violation du cessez-le-feu, cyangwa kwica agahenge byari byatanzwe na principe za Doha. Kuba Nanga avuga ko bagiye kwirwanaho mu mvugo ya gisirikare, bivuze ko M23 igiye gufata uduce dushya muri Kivu y'Amajyepfo. Ukareba noneho ese Uvira niyo igiye gukurikiraho? Ingingo ikomeye ihari ubu ngubu ni iyi ngiyi. Amasezerano ya Washington na ya Doha yarashingiye ku kintu kimwe: icyizere, trust, kwizerana. Kuko nta kintu na gito kigeze kigaragaza yuko aya masezerano hari ikintu koko ashobora kuzageraho cyangwa gutanga, cyangwa nta na obligation zigeze zibaho uretse icyizere cyonyine, kukubwira ngo uzarandura ngo FDL umwe akagira icyizere n'undi akagira icyizere. Washington yasabaga RDC gutandukana na FDL. Nanga muri ritangazo hari akantu adomyeho, ati Kinshasa yifatanyije na FDL muri ibi bitero. Bivuze iki? Ibizasinywa ku wa 4 i Washington abimenyemo amazi. Ibi bivuze ko M23 ndetse n'u Rwanda babonye ibimenyetso simusiga ko Kinshasa itigeze ireka imikoranire yayo na FDL. Ibi birahita bitesha agaciro igitutu cyose Amerika yashyiraga kuri M23 ngihagarika imirwano. Iri tangazo rya Nanga ririmo ibintu byinshi cyane bikomeye. Nanga ari kuvuga ati mwatubwiye guhagarika imirwano, none dore baduteye bari kumwe na FDL, ubu tugiye kwirwanaho. Muri make inzira ya diplomasi uyu munsi yamaze kugwa mu mazi ntigihari, hasigaye inzira ya gisirikare yonyine. Ikindi kintu giteye ubwoba muri ritangazo nuko Nanga yongeye gutunga gatoki l'arme burundaise cyangwa ingabo z'u Rwanda z'u Burundi. Kuba Burundi buvugwa muri ibi bitero bya Ruvungi na Katogota, bivuze ko intambara ishobora kwambuka umupaka ikagenda ikajya no mu Burundi. Niba M23 ifashe icyemezo cyo kwirwanaho nkuko Nanga bivuga, bishobora gusobanura ko bagiye gufunga inzira zose zihuza Uvira n'u Burundi, cyangwa se bakarasana n'abarundi mbona nkubone. Ibi ngibi byaba ari ugukongeza intambara akarere kose. Nanga kandi avuze yeruye ko nta yandi mahitamo bafite uretse kwirwanaho. Mu rurimi rwa gisirikare kwirwanaho bivuga counter offensive. Nukuvuga ngo ni igitero gikomeye cyo kwihimura kuwa guteye. Ibi rero biribuze kugira ingaruka. Bisobanuye ko agahenge gato kari karabonetse binyuze mu biganiro bya Doha na Rwanda kamaze kurangira burundu. Bivuze ngo ibiganiro bya Doha byabaga bishingiye ku guhagarika imirwano kugira ngo impande zombi ziganire. Niba imirwano yubuye rero muri Kivu y'Amajyepfo, bivuze ngo ibiganiro byahagaze kuko ntibyaba impande zombi ziri kuganira. Ikindi cya kabiri hari ugutagaciro kw'amasezerano ya Washington. Amasezerano ya Washington biteganyijwe ko azasinywa ejo bundi ku wa 4. Yibanze ku bintu bibiri: u Rwanda gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho, RDC igahagarika gukorana na FDLR ndetse ikanayambura intwaro ikayishyikiriza MONUSCO cyangwa ikayishyikiriza u Rwanda. Iki nacyo kiribuze kugira ingaruka. Nanga arashinja ko Kinshasa yifatanyije na FDLR muri ibi bitero byo kuri uyu wa 2 Ukuboza. Ibi ngibi ni ukwereka mu buryo bweruye Amerika ko Kinshasa yishe amasezerano yo gutandukanya FARDC na FDLR. Bityo AFC M23 bakaba babonye impamvu, nukuvuga ngo M23 n'u Rwanda babonye impamvu cyangwa se justification yo kutubahiriza ibyo basabwa na Washington.
kuko uruhande rwa Kinshasa rutabikoze. Mujye mubikurikira neza ibi bintu tuba turi kubabwira. Biravuga ngo u Rwanda ntabwo ndibuze gukora ingamba z'ubwirinzi kuko ndacyafite amakuru ndimo ndabibona yuko ari muri Katogota na Ruvungi FDR riri kumwe na FRDC ku rugamba. Ntazo ndi bukureho rero. Ikindi cya gatatu, hagiye kubaho kwaguka kw'intambara. Nukuvuga ngo amasezerano menshi yarebaga Kivu y'Amajyaruguru muri za Rucuru na za Masisi naho ngo zagoma n'ahandi. Kuba imirwaniro yimukiye Ikatogota, Ruvungi ndetse na Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, Mwenga ugana Uvira, bivuze ko intambara yahinduye isura. Ntabwo kikiri ikibazo cyayi mu 23 gusa, ahubwo ni intambara y'igihugu cyose, national rebellion. Ibi bituma ibisubizo byashakiwe Doha biganisha ku gusubiza inyuma 23 bitagaciro kuko intambara iri hafi ya Bukavu na Uvira. Bikaba rero biruze gutuma noneho ku bwananga agaragaza yuko u Burundi deja bwamaze kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye. Bivuga ngo bishobora gutuma 23 igaba ibitero ku Burundi cyangwa se gafunga umupaka uhuza Kongo n'u Burundi. Ibi bikaba byakwica umugambi wa Amerika wo gutuma akarere kunga ubumwe, ahubwo bikaba byakurura intambara y'akarere, ikaba guerre regionale cyangwa regional war. Urebye rero ibi ngibi ubisesenguye ukareba iri tangazo rya Nanga, ni ikimenyetso ko Kinshasa yahisemo inzira y'intambara aho guhitamo inzira y'amahoro ya Doha. Bityo F23 nayo ikabisubije ko yiteguye iyo ntambara. Hari equation rero twese tugiye kwibaza, ese Amerika n'umuryango mpuzamahanga barabigenza bateka amasezerano yabo ahonyowe ku manywa y'ihangu? Ese Uvira irimo kukototerwa irarara mu maboko yandi? Nicyo kintu twese twibaza. Reka rero tubabwire yuko tuzakomeza kubakurikiranira iby'iyi mirwano mishya muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu ngubu byamaze guhindura isura, ariko hagati aho ngaho siga igitekerezo cyawe ukane na subscribe, ubundi tujye twibanira. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana.